nje unokorra kwane kule Matiang'i na Edwin Sifuna mbaramo abangwana aba mbamanye ine njeragete time jose mwarore ase evidente tembaro ekemo ase ekemo inki yako ngoro kinga Matiang'i na vokalisi na Edwin Sifuna lakini tara akora boigo bagusimwe pia se mwabeta bwati mukwa channel subscribe kingobeka chi video ka dora inere nchiranda kine kusabona ba minto gake nambe ane nera ngakire siminse mintebi gavu machoge amangana aliga iga Minnesota, New Jersey, Delaware amangana aliga iga keroka ebintu bya saligire gosembia bire egere nanyara ku understand na kigusiye go kwana bas ninki yako ngoro kinga Matiang'i na barabe na Sifuna number 1 ndira teyora ndavinga Sifuna tabwati Uhuru Kenyatta nera matanga nara alinge bogera Uhuru agaika endege lyacha kumui ikarena back kuchukua Sifuna ekingi yakoroke mbabwate founders meeting ya ODM bali munyete Mombasa omonto sometera mirambi ya Uhuru Kenyatta ni Edwin Sifuna kyareba imogete kwa attack Uhuru Kenyatta ngata roje basa agent Edwin Sifuna roje takate Junet Mohamed akira Uhuru Kenyatta biamuno akira Uhuru Kenyatta biamuno chukura ayetere la Amolo Odinga 1.5 million kuru Central Kenya iko evyuka bikora kinga Uhuru Kenyatta mbalingo na Sifuna lakini Uhuru Kenyatta na Matiang'i ningo igenta kemo njira te yara abange no Uhuru ta abange na Matiang'i abo arje tu wanale nga Edwin Sifuna kwa kira Uhuru Kenyatta simibagamba lakini kikazi Matiang'i mbali kwana njira kiye akona kitu kama hiyo ina Matiang'i anyora kirite sana Matiang'i no muchonjo na ama David ntomanye te mbararo kanan nene mbaro kanande bonega paka karibia kongire na Matiang'i ago chaini siasa that decision yoko make na bantu bago drive moja ama bonega moja bonega Sifuna lose relevance completely bonega ntokero abangwana umbaramo Uhuru Kenyatta na Sifuna Matiang'i bono no morusi ase group eyo toko morusi ago gara Uhuru Kenyatta nere party leader Jubilee nyaro go sponsor Matiang'i iko bono njira tejo torate bani igana ki Sifuna Matiang'i mbali amo ndogene neke umaite Matiang'i juzi acha siasa ko president etima batene ODM ya Jubilee na UDA abande mbaro kero pima weta na botoko tabaniga ya pi nga kero Sifuna bwate rali buna bona chite kitengela onyonka no alinge barongo no alinge kibagendi no alinge angoko no alinge abanta bonse pi molengo kibale in fact mpaka muzibate kuna Paul Njoroge o Jubilee head of operations no alinge ekingi yakoroke ningi yakoroke team ya Jubilee nango na Sifuna terano abakaleka kamera ndete korra go sina ki mpakaro njira teyo ran having a Sifuna na Matiang'i mbali amo maramo lakini akire video yake kusi ndeto teva usinga teto arako semeli Sifuna babe na Matiang'i igendo kendo bantu kwanjira neke Matiang'i nabwate etabikete Sifuna anjete na Sifuna nabwate etabikete Matiang'i akolete ki anjete kotaligeli Uhuru Kenyatta go sebintu byokolekanaga abakogenda guchia enjira nera abantu amba bwate possibility yo chama na kolegas enjira nero igokoro kinga bangwana abana bakunyara kolegas yam henemo gupima tanyo kwanira Kalonzo mono tanya kumukwanira mono na bantu ba weipambanya gutoka ase group ya Edwin Sifuna obwama tabwa ina Kalonzo mboli bonene mono buno bole boniga kurwa sama Matiang'i kuchiasale nongi weta mangana ikabangwana abambara mu sembali yam yendongera to bantu kwanchirana Matiang'i nanjite vijana ende una nkora nguli yali Sifuna
kuligali Sifuna antara monyora bagenda Nairobi president Matiang'i nanchite vijana mungu anaro ku US na akalite interview juzi kama muru kwa Abednego mungu ni ngole governor Nyamira county ga aliko ntebinga kera Matiang'i acha to ali kuigupiye kere vijana bigo ikangenere iko Matiang'i na wate soft spot for young men nina watu kuganisana anyole young men bawe soki kubuli biro kebi paka ngwe kazi ne vole vono mukwa ngozi yumu chango zovo governor Nyamira county minyo kinya libo moire soba akini na tabayaya wisane kastole mbija tikabali baro baratema kegosinya ningi mugambi tako to kumia njende to so opposition bakokora magosa na kwana bakokora unaona Matiang'i kuri kirogo iga njeronde iga opposition kameke shwanga twanyora macho gusi chipara gusi chiskuru gusi chinyagitali gusi chi market chi nduri chikwaberali Matiang'i ere ntoko mobile wika kombatoli amagendero gochenya Nyamira county ga na kisi yetu tatema twabebire kolende okoba kwa Matiang'i na Sifuna obya bwae mborobe okoba kwa Matiang'i na Sifuna ninki kokonya Matiang'i first Matiang'i akutwale vijana oche society yae ni vijana boni tukuligeli Kenya ga mbabati chikuru almost 10 million plus vijana byoka yukobaso wakachikura kwisha iko Sifuna na bara ubengenjo sana asa Matiang'i ekini ndege tangani igi akabira Sifuna ni orator unu mungwana ka batire Mike he speaks sense and he speaks well boni kunyale kanga ako tagora Ruto kwana oyo mwerenere Ruto kwana oyo mwerenere Matiang'i kagasana kwa chokense in fact toluvale character ya Sifuna ne character ya Matiang'i so for presidency nga Matiang'i ne president Sifuna ne rokumubwati it will be the best cabinet maybe presidents to ratwale Kenya the best aso bwata abantu different characters but all of them have one thing in common intelligent people loved they all people loved tina kimuro chikuru asimole lakini ndo chenga bangwana abaise ku chamo na bakonyaka egento kende Nairobi Sifuna na bakoletera Matiang'i Nairobi amadenga Eye. Deko karaboni kuno tuko kamba. Tuanche Sifuna nabwate ndoko kanga influence in Nairobi. Asingi njo nanchira cross abakaka abanne. Abake. Bonsi pi ibanchite Sifuna. Naba saa bange no bale Nairobi. Bono Sifuna agende no DM ama so ballot. Talikona na swaju bili atika ro DM agende ko boli deputy president kali no DM. Sifuna akwira Matiang'i boruja aisa kobanga na the presidency Matiang'i nyolre more than 70% kurboruja picho che society ya na bara peta leta chonsi chabo gere lakini yesu kwa no DM ngana wena na Matiang'i ajwate na Jubilee no DM na bako kombotoria magendero ama kuralia kurbogera uno bubi jabo gutwara Sifuna asisaidia yangu ya Matiang'i tima itio koragwa ongoroki lakini sa comment section iga tukirachinga kicha washana nje egaraganya ra understand ya muno sana musase niwe